Inibingelele kuphi na kuphela kufunye kolombuso njengamanje babukeli beSelect Africa TV emakhaya. Sawubona sikumukele beSelect Africa TV. Happy 2024 mbukelo weSelect Africa TV. Ngizothe ngithi uba ngibikelele ngalesikhathi igama lami nguSinehlahla ngumbali ngakwaMpanza. Ngamukade ke ngilambendeke insizwa yakhona le emathenjini uza kwethu ihora lenjabulo. Khamba kahle. Sisami asibabingelela abantu kwamnandi sesikhona sifikile iSelect Africa TV sithelekile. Babukeli beSelect Africa TV igama ngikwazi ukuthi Thobsani ngwakamthembu bathi elenjabulo ihora. Namhlanje ke ngihamba nodadewethu hleze sihlukene namhlanje umphathi uhlanganisile mfowethu. Ungena kahle njengomusho. Mfowethu kumnandi kamnandi ngendlela esimangaliso nomizulu belina kodwa ke ngenxa ukuthi ngumnisi wemvula namanje Cela sibambeleke mnisi, cela sibambeleke ngoba ke namhlanje sihambe kakhulu sile kodwa kwadunuse enkandla umhla ka1 January siyazi ukuthi ke mangumhla ka1 kuba nemicimbi ethe chithi saka kanti ke namhlanje sisengomeni ngempela kushameni kodwa ke azoba khona nama artists azoba khona ke sizobungaza ke usiko lwethu kusengomeni namhlanje yenziwe ke iJacob Zuma RDP Education Trust khona la enkandla kwaNxamalala wakayingomeni konakele kakhulu mfowethu ngiyaqala hleze ngizwa ngendaba namhlanje ngikhona basinusile ukuthi asifike siSelect Africa TV ngabhedela nje ngavula izandla zonke ngathi mina ngizobe ngikhona angibonge mfowethu ngoba ihome ground yakho yes ngisekhaya namhlanje sikhona mfowethu sila babukeli beSelect Africa TV sithatha isinqumo sokuthi asisondele sibe khona sisondele nje engomeni mfethu sizoshaya ingoma ukutshela khona ke mlaleli ukuthi ungakhohlwa ukusilandela enkundleni zokuxhumana Facebook Twitter and Instagram Select Africa TV ungene ku YouTube like ucomment uphinde futhi usubscribe Mthembu sisembenzile kakhulu kulonyaka sibabonge kakhulu ababukeli bethu ipage lethu likhule kakhulu Select Africa TV ukhulile siyabathembisa ukuthi nakulonyaka sizobalethena izinto ezinhle sizosebenza okudlula konke lokho esake sakusebenza yazi sinemfethu into engayibalula kakhulu ngabalandeli bethu uthando mfethu abahleze besiseka ngalo bafethu siyamthanda kakhulu and niyasho emasibhedile niyasho futhi emasi-right siyacela ukuthi mfethu behleze besiseka bengayeki mfethu sizohleze sijabulile sinani bafethu futhi sinilethele abantu ababalekile ngaso sonke isikhathi ukhona uNxamalala namhlanje khona ke insizwa zendawo ezobeke zizobonakalisa italente lazo phinde futhi akhona ke amagoso wena okwakho ukuthi nje ungasuki eduze kweSelect Africa TV Mthembu asibonane late yakhala bafethu kumnandi